Halo friend, balik lagi di channelnya Fikri Marvino. Jadi kali ini aku sama si kameramen Ajo, Anjir. Lagi ada di non sih? Tasik Lokal Kultur. Tasik Lokal Kultur. Nah, pokoknya kita lihat-lihat ada mobil apa aja di sini. Terus habis itu mungkin kebanyakan dari video ini tuh kayaknya sinematik juga aja. Iya, Sebelah. Pokoknya gitulah. Ikuti terus sampai habis, jangan lupa like, komen, dan subscribe pokoknya. See you. Oke friend, jadi woi mekanik aing ya, lihat ya tuh anjing. Hai guys. Si Ajo, kita lihat-lihat Jo, ada Pios. Jing cakep Jo. Cakep Jo. Speak FD. Nah, si Pik Nova nih. Kemana Jo? Bentar. Memorinya penuh. Ah, anjir. Tai. Nah, jadi friend di sini ada si Kijang, terus si Pik Nova, LX, meren. Gak tau Grand Cipik. Pokoknya percipikan duniawi ditimpa sama Kijang terus Cipik lagi. Ayo Jo. Bentar. Wait. Berhonda-hondaan. Beamer cakep sih. BMW, Volkswagen. Jo itu mobil on? Hah? Humor. Barat geblak. Alright. Anjir, ngeri kieu ya. Itu naon sih? Si rokol sih, Jo? Mana? Si rokol nih? Ya. Naon lu apa teh? Portable. Convert. SS. Anjing tai. Terom. Ah, Jo. Oper Jo. Jing cakep tinggal.
ban gede. Cakep anjir. Yo kita lanjut. Jo lucu Jo. Pakai busa-busa anjir. Wih. Sangar gitu. Jo ke bawah mal Jo. Ya ke bawah yuk. Jadi friend kita pindah ke bawah friend. Sama si Ajo Jo. Baru kali ini kameramen masuk frame. Jo. Baru kali ini kameramen masuk frame. Anjir. Anjing, Civic. Ini Civic FD bukan sih? Ya. FD ya. Per FD-an duniawi terus ada apa ini? Oh, BMW. Yes. Jo. Mobil belakang mulai ya, bagus Jo. Kijang, Luxio di belakang, terus ada Kijang, sini Jo. So sibuk aja ngaji selingih. Ini Kijang putih cakep sih asli. Pakai pelek apa ini? Turbo. Dunia motor, permotor-motoran. Jo, lihat motor Jo. Anjing aneh. Supermoto. Cakep asli anjir. Pokoknya mah teu bohong ya, Bang. Cakep lihat. Tiga. Jo, ini cakep sih Jo, asli Jo. Ini motor naon sih nya?
Itu maksudnya Kawasaki. Ayo owner nanti sih ini. Tanya kok aing lah. Tapi cong Naon? penasaran kene Naon? Sumidar. Ente lah, anjing lihat-lihat motor lah tuh, anjing cakep ninja kan, ninja. Anjing banyak oke perninjaan duniawi ini dua tak. Jo, Vario cakep Jo. Jo. Aduh, anjing ngiler kieu. Perhondaan duniawi. Lain perasaan asal bawa pisan Honda ya. Jo cumi darat Jo. Kita lihat anjing. Mantap cong. Mantap, full karbon. Waduh, es kepal Milo. Ini apa cong? Magicom. Jing emang bener-bener full spec ya mah Jo. Sing tenang kan. Tapi Jo kan Hammer ada Hammer. Nah guys, tapi kan ini Corolla DX, tapi mesinnya tak lihat. Nah kalian bisa lihat sendiri speknya kayak gimana tuh. Jadi swap engine. Nih, cakep ini anjir asli. Next lah si Wi suruh bikin kayak gini guys. Jo lihat kayak itu deh Jo. Speak estilo yang tadi. Kalah, cakep ya. Honda. Jo, mana boleh mobil on? Ayo kemana lagu nih ciro. Ah. Wih, anjir. Anjing cumi darat seru aja, cumi darat seru. Buaya darat. Lanjut friend. Ada perhondaan duniawi, Kijang LGX, Kijang juga. Tuh sana ada yang lagi tuning. Ah, Kijang juga, Cok. Cakep anjir. Wah. Tenang guys, yang di dalamnya kentut. Kijang juga. Lexus. Yang itu cakep guys. Di mana? Berarti hitam. Wah anjing. Goblok.
Cara. Range Rock. Pervespaan duniawi. Vespa. Racing Jo. Jadi cakep ya. Super, terus ada spesial PTS. Nah, friend, kita balik lagi ke atas. Jo. Guling. Kayaknya tah friend, pokoknya mobil ini nih. Nah, si Kijang dulu komen we, review gampang lah. Jadi Dik sekilas we, Dik speknya naon Dik? Spek naon lah anjing. Spek mesin anjir. Standar. Mesin standar. Terus itu di drop body tuh. Body drop dikit. Body drop dikit. Terus pelek pakai naon Dik? Pelak teh merekan. Wah, banyak nonef anjir. Nu batur anjing. Dik, ayo Dik review lebih jelas Dik. Boleh. Kapan? Di Banjar loh, di Bandung lah. Bebas. Anjing, cakep nih. Interview aja. Jadi motivasi Anda untuk ikutan kontes ini apa, Mas? Buru. Ingin memperbanyak janda muda untuk mencari calon ibu untuk anak-anakku. Anak babi. Oke friend, jadi segitu dulu video dari acara Tasik Local Culture. Dari sini kita mau langsung pulang bersama si Ajo. Hai. Anjing. Beres kan? Beres Jo. Mohon maaf bila agak sedikit gak jelas video karena banyak kebisingan dan lalu lalang dan oke lah, pokoknya tetap hati-hati dalam berkendara, jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next video, bye bye.